to one more, over corner on a move. A human coso. See, I don't pay your bedroom come up be some dientia, a human coso. Why the share project Nasi? Yanini Pacro Fras a bedroom come up. Down, Bamba Banadam, a DC cat to the good. Asem. Meko Achim Swedro constituency, Meche Brim South District. Parliamentary candidate or your controller and accountant general. Ghana ni now controller. Opesoba ye MP wa Chanzo constituency. Ayi Kafra Swedro constituency. Hey, me can't chama mafu ya mashano. Chama nya hono ma wai chama mafu nya hono ma we ya Achim Swedro Kafra. Enjoy your nabu Kennedy osenya ko. Because you are body pram. You're walking at the dish one night or ye control so you're body pram. To me, TUMI, to me. Constituency then I also and from a ben baba. Only porters no one echo and will be better. The artist knows also be you know. And I was wrote the urban of him so bet me in Kunim. I know him and then I was so constituency. Emubako and I retire. Achim Swedro constituency. Sami K only pono pe MPDino. Mr. Kweni Kubusumpem, controller and accountant general, the whole Ghana. Papa MPD. Now a choir. Beye over 10 to 15 years. Getting to 10 to 15 years. Ye reshaping that. Great and see so that. Mr. Kweni Busompim Ahen Greda. Abesi Kwanso. Achitra Sam Potemon Ma Kwan Beye 12.5 kilometers. Akwabe 12.5 kilometers. Wama machine besi so. A shepi no. Pressure. Pampana. Ekwaya meka wase me meka po bia beka se e wo Swedro constituency ampo. Controller and accountant general Mr. Kweni Busompem Achim Swedro the people. Papa ahan video kwasisu atwitwa cheze we reshape no. Ano pay bedi mun komo yeni adwadefo bia na disa kwan so trenche bedi komo yeni timamfo bi be kasa sana na kwan ne tie omo ye nsu sana tie entimachiw bi wa ho ana bibia dam pron yeni ayinfo ni bi su be kasa yeni kane assembly member bedi komo yeni mprempre assembly man bedi komo ni yeni nipa okotwa kwan ni timamudi komo ma no nso mu bi edi komo. Hallelujah. Eno eye Brim South Achim Swedro constituency. Jano pedian some my one bed and a nam. Member Brim Central Municipal Assembly. And we say I Brim Central the Munsem Bibri. Bubro don't joke. Tef National Tef Messamba. Timpachomo Mutemungo Sunti. Me the video and best Chemusia. Ahenkan na me soniaba na me si she general manager ma Briefland Hotel Gideon tete and I pay good morning Achim Manso hini Obrem pounds in Timpoku Kotoku traditional area Benkum hini Akrano pay marching Achim edubiase hini Berima ousu ejokum Ano pay me chiao Achim akeka no krobo hini Odikro nene akpa
akpachu nene akpachu nema kucha ayi ade President Mabok Money Foundation. President Emma Bok Money Foundation. Mr. George Niakon aka Bok the Money. Shasha. Midindi kwa ni nkusibu adum de obonyo mama me Bra Nelson Kwame Asante di miko Facebook live Billy Man your technician on duty ya boa ye ho papa ne nam ana pensima mititi mu bi kire ho no pacho ye Bra Facebook live anse na mefiri mi nkomo twetwe anse no we ye ntete ho Bra Facebook live na behwe atemu dan Zongo AstroTurf no Joshua mo wai Joshua de mu o Atemu da AstroTurf de Zongo no ye commission no Thursday that's yawada ehini me bosu me ne de tosonson wa fimpinu ne aduonu baako October 7 2021 and now mampani His Excellency Dr. Williams Kwakwadu Dankwa Kufuado Ghana mampani ede apaso betwa asom na ne enim sesa ombedin wa grosei na project less than 3 years yentumi manage yesu etumi di adin pa AstroTurf less than 3 years yentumi manage ama ejinsem shaponchine ni mo de hemi enti oda common issues bi on ma eye den pa na twetwe sa anema no eden pa na ma ase enwuma bi on ma ka tum se common sense be che nkeni kwa se kosa but bon se ye hwe na ekosa eno na problem ben ya wo na enya che se wo na ba bia ebu no uche mba etra ba ko na ebu agu fom pacho social Facebook live search Ahenkan 93.3 FM we highlight search Ahenkan 93.3 FM na bra behwe ayi tefa me kan wasemi aponche ma chen ai ba ni wo enye fe kura odan kro kakrakai AstroTurf nipa ede hye wonsa hu ani wu papa nipa ede achim dan AstroTurf hye nsa obi be training awo gisika wo ye wedding wo so programs awo do mo ye wo so amutumi manage no hu ani se mo do so mo hu ani wu papa we me mafre obi amza no hwe mo hu ani wu papa just 2021 project October 2021 project mutumi handle ama wo ebu na enti sample yenya hwe wo ho a ebu ni den na wo se ye fa ho si yenya sika vi sample yenya sika bi am free turf no so a ebu no eden na wo se ye fa ho less than 3 years impuni mumra Facebook wa he mumma achim dan je se aban Ghana aban be heavy amampani na nado be heavy project how be bia ye bodwa data as the decorations I would draw ye on to move shut turf no so on se pitch na nkasa no artificial intano no pontin to me we but in chanchane ye natural tinimfo na hono ne de natural timponchine pe te bi go outside na bi go inside and ponchine na opportunity akọ pitch no so because one abu and ponchino womanya great opportunity akọ atim dan AstroTurf I was zongo no so because one abu ti time opebia ne bre opebia no koso kone nam so wi bia owia no mea no agane na agu so
Abonchen so no for pound. Baba sia me hwe odan ye de nyoma bi dia grow. Odan ye de nyoma bi dia grow pa. Na ewodo. Ye de nyoma bi dia grow pa. AstroTurf less than 3 years. You to manage AstroTurf. Common AstroTurf. You to manage. Na then you bet me manage. Yeah. I say abron kwa kusi. Imagine this page is their individual personal project. They will handle it well. Na say uya bro. What project you have so? And now group kura project you have so no. Mutrimo den papa. Sempo. Sikan one munya free turf no so a. Mu amhwa so no. Asene den na osamo ye. E den the project no shamonsa. Me fro bia musa na hwe. Mo timu fo na wa dwuno na he de ekosu say ofa. After turf mu ya wedding so. Wedding de ekone de ba mu ye so nya dem. Mo kufie betieja so nya de ketwa bo manfo bebo training oma yen yakwe training ama ya ayi te say okay me yen ma twa so ma ko me nsem foforo so we en ka me nsem we highlight na me hye da di hu dwuma pa we ye fan observation yakoy observation de hu ena yereka enu nti na papa ne se den Asem Dika ye nia so dwumadi a omudi wo ha omo bodawro e de ama obia Asem Dika omo nkata ni omaso ni omo hu na omo ka ti mesira mu hia bibia mo mra Ahenkan FM akema boabo Asem Dika show so na masem no so ombesom no madi hu dwuma e de ama mo pia o Gana mamna ne mame kwan se asensem dwoni menamnam ko bibi a enya eyo man na japade a ekoto a metumi eka se no kran ko ade a metumi ka wasem enu bi na tim dan AstroTurf ya no pay or dam up no so a o se wa look how much will it cost to buy the block to reconstruct the broken wall eno bi bisa no senti atim dan AstroTurf enti sika hepa na yabetam edi atop blocks ato sawo na ebu no he ye ne anu ye ho ani wu papa chaza odan kro no project bu on ma ye handle it say kroketua bi ye handle it say kroketua bi ena obiazu no mo betumi akoka wasem ye wa ban na monsifo okro mu obia no mo akoka wasem tefe wo everybody and some say crack across the okano. Would be me to us men call Asem so across the district mra. Me call Achimasene. Na Achimasene so Asem Dika. Mo Asem Dika. Ye dwuma ye demu sronko. Me call Achim Asene. Na me ne assemblyman Oniminyam for Daniel Kejasi aka Abutrika. Meninu kodi nkoma fa project a ekoso Achima sene Presby school ni RC school hwe. Oda danzo go tef nkwa na makoma kraba. Ode mfa nto. Wonsha me de na mfiri omra. Na Achima sene former MP honorable ya Owusu started so si community library ama krono asene krono na omaja to asam remember me ni kodi nkomo eho nya ne mpeso aso nanso ye nhwehwemu ma ye kote se onim project hu bi ma me nko bisa no honsem ona ba butire kamachi ya li abini amajoso ma chompombo ko de o nya ko panda na mo so mo tete yenso ye hu ye pa titu ne me hu odin te se Yesu Kristo mpabona na ehye na azeze ene ayi fosi ayi ayi fostai enu bi antete da me hu Yesu de ko sumika da na ode ko soro ye hu ye pa ona bo no pei Kwame Asante da Roma ode edan a
esi achimasene between Presby school no ene RC school no atu Facebook live na ɛdan no yesi adulento eye library san ye te ne say library na ɛho afu chaka emu nso afu esre na ɛdan yesi aye library former MP nanka AC amamu. First of all no kra say library ana ejade no kra say library omu frasi afi ben onabu ya osu what in time on no start here. Okay. Entine say ye de ani bubu abeye se oluwa be wanya okone ahe how many times ni? I am fine the second time no we. Entine se obesan ko biem. Ni na le no. Entine say fanso oluwa twa beye 6 years. Ena osubu atenso etwa 4 years ni fanse o free so no. Ena entine fanse beye 6 years equals 7 years ni ena mo jai project we sa. Mo na Asem hu se efom no eye green and esro no so kon eye fresh blocks ni na no ho na de bezisi so osu boaten pan so ye e den na onim fa wada wo maboy nkomo kakra na we de eta no do yo mamentia Ahenkan radio station mamentia what here for Asem my lecture area Msa East na nanu matankunya wa Asem e tio bibia minia Asema busa media external kateme na waspa onabu ya wusu boating ana library no o share jumadi na before so be share no ba se nya himfie be man no appreciate o pe so ye library na ono ane personal money no de be ye common fund enti no o man no so mfa pasuma emwa se de be ya library no ne si no betimi awie pay enti we broni be ka se self help project. Yes. Okay. Sir. Enti na yewo e papa bia na yewo de menka busia ya e papa na onye be before Mr. Ken. Ono na ye papa ya usu bwachi di gimagini na share mensa. Enti e ba se papa no ya usu bwachi nye sikana no afi papa na se bi sepata o de ma no ko yina o de aba gimagini na o ma no so ya bode wudi ade o ma adwuma ene na nanom nyina kɔho ne akɔboa enti ye papa no etwa foundation no ato fittings no se numu na okɔ election na nse olusu ye no enti time honorable George Pame Aboade bae no jumadi no na owusu bati lusu jumadi ni da wa be afene fa kwani usie ni so enti na nanom ehia ene asem member se wa se ni nyina efre ye papa na o hedumadi ni so se dumadi nem se ona bo ye wusu boaten efre kunya so nko hu bi o enti no ye besen se bia wontimi nko hu bi wa o ma ye hu na ye mfa ho ensem nyina koto ona bo ulu ani so ona ye se wa ba na ni ono so na mo bia o wode boa fa labi no ono so atimi abeboa de enti na ona bo ya wusu boaten enko ho no anaze olu ama e na wusu boaten na ne personal jumadi award the we asim so bi so gini juma na say we ni follow that one na so be over before so be ko ho na say o man onya approval bi free nipa ne nchen ansana o tina so ani tina jumadi nda wa be asene fa enti empani for free ona bu yawu bwa tina na so mo ko nchen na so mo kan sa want me enko ho bi ontini yan kan chi oluwa na o ma meye enti empani for so bo oluwa amane enti ehwe ma oluwa ba ya ne say na ko mfie mienu ane sa na juma ne da wa na obi anko enti oluwa so jitu mi say so wusu bwa tia kasade a ono so ba beto aso no ana obɛhyɛ aseɛ a ɔto blocks no bia kuduru ba bia adu na mo behu ye no. Okay. Ntino emprempren dia ya hwe Facebook live contractors was site ana mo fi site. Yo minia adwuma no enye contract adwuma. Efije se de na ona kafra now see a self help project. Yes. Mo entino sese no na eye common fund na former MP no e de ba na kro no so de ma ho den aboa na e common fund na pocket money. Ono na common fund. Na common entino okay na say current MP honorable Oluwan so de common fund na e to aso. Sa na me short here. Okay. O say ana common fund ho sem no you ha afi bi wo kra ikita na mbae. Enti ana ma jumadi na say
adru sa level na nyama tin ko nim ti so far there nipa na oyi di djuma no na the former na the djuma no people shen tatia no ono so wa seni tia me no ka ono na wa ye djuma de MPD shen ta ono so wa ya du sa level enti bibi o ha ye nto aso na ye hu de na ese metewase a sadia wo kasa common fund ne tumi che beye ebu onu kra ya na era wo expect se beba no emba tinese metewase a beye 4 years kra na ese common fund ne maya asenfo nhwe ne mu se project ye ba bewie and no mean in Canada because empempina na ebisa machine na wo de medie no se to bia ona bu olu na kasa yi ni boto miska no de amano na am se adwuma no enye adwuma edafo enti no yen kasa common fund ne maya yen to aso se ye bia di common fund kia kam nye short edwuma de two empenso a adu me bisa because of the whole kind say you na so ye nim said ye common fund tie because me to here because honorable Olusubo in time no the same thing common fund ne ba o tro check no ebi o kura obekọ tata ne no dan nyina bu na tata o fila cruise in time se o san ma no kura ne nye titade ba be ye djuma no ka bi ala ko bo atibidi titimi de la nza me kan ta okay honorable Abutrika o ya assembly member na de me dane se ba bia library ya omajai esi onumi yedu nkomi ehon kan ho but oman no do ne ehun sama onim kakra na so dabi oni ebedi nkomo na wachirem na so kakra won wakato so as assemblyman na osan so atimamni oman no ho do ede wakoma so a eni ntomanfo bo bombombo ne bambamba no unim dem ne nimje kakra wanya wo assembly no eden na wo hwa betumi awo sagum empinifo asum anana mo be na wo hwa betumi atuama project ya koso ni school fo ni kasa omusi ye ma break ni anya hwe a ye gba mpesa ye dimpi progress ka library wo hono a obi o wa bonte onye school ni betumi abo ha beje na ho miasua de school ni nso betumi akwotena kenkan books kakra enti no uproman ni ye no anamo be na ubetumi de wonim de kakra wanya wa assembly ni wa brabom ubetumi de afa soma project be brikuma bi yasan hu de ekoso de na abeka kire MP ni mpanufo wadaroma yo mi nyamedasi said you okay the last 2-3 weeks ni na me call former na our project no ana bi ni nyina call honorable Olu aso ye nti honorable Olu aka kire say ba bia jumadi na du no on for ye estimate en kire ne ma obehia na on famra na o man nko asambo ho na ska bia wo common fan no on hwe na o mon tan na mo sama no metro jumadi ni so enti se sia me no ka say former na o jumadi no wa ye estimate no ye sure so dia koma MP ama MP so afọ wole ko enti se hawa ka mekinya ma o former ne number na ko afro no so na ka obisa no the way forward ba bia kwakodu se de be ya because library dey se de wo kan no se ye wi aka se ne ye libaji pa bi wo butaya de sha se ene eni ja ne ye library no na boye man no you say akeki kakra ni se nyamimfuye ne bia din se de kinu akeki mpedifo se de wo kan ye bo show e wo ye mpedifo no so am ye sure say ya be no se ye dimi ni na se we kura 2024 de ye sure say mpedifo e dala bi no betina se ne she de amaye na ye nso nkoti se ya be no ye ye ne ye ntia no ye di hu duma ifu ho na mo pa okay honorable Abutrika dasa no pay ne so far na mo amotua fa na asema wakenti ye ne owura ne ba be din komo ne ya bisa ne se estimate no ye koe ne den ne kosi ye ti no ye dasa no pay no wo dia aba beto so nyame nhira o nyame nhira mo so nyame ga mo ye be sra en kan re mo ko so mo e ti ya te be ya ye mpate mo betu betu mpon yati ye dasa papa Honorable Daniel K. Jesse, a assembly member. Ewo Achim Asene.
na biaya library o musi esino enka no ho nanso onimu nsem ti na ma yekọ ne nkyene ne kodi nkomo no o kasa na bobo nkofo bidin bo nipa adwuma nhye ne nsa o hwe so se besi no tino ye pusu amase ye nsa beka no so ne ne di nkomo bisa no nsem ba akomienu miensa mi yakopeli wo ye friend no paso Asante memu no kana sense on brand wo Osini famretia and mumbi and daya I'm public renee Domaniba on the streets of fire Okay, Coco Raba Media osi Asem Dika pa oh kusi na mishra why mesu medasi Coco Raba Zia Anchu Simon osi good morning or shame life free dodo wa or pame chow yanko sunya dwuma we ya yanya ni se ya me yesa no ye start ye convince me yansa science no da ya se oba paul ye aduane nsa no sesa da yanko sunya ni se ya na mom onfia fi dikasie so and wishing papa happy Father's Day in advance Mr. Kwesi Zia Jetu e wakim akroso meko awmaso na mene nipa sa self help project e hye nsa je MP no eiska na omanfo nso de omanho oden aboa kwame dua na adwuma hye nsa kwame wadaroma no pay machi open mi do so e pa chompo mboko de obo de yes na mo so boko megidi se odin na no ano kwame dua na o ya seneni ba cho mi ya seneni po enti ediom di nimu ani dua no kwame dua na oh okay wow mate yedase we da no pedi abobo no akafra eye edan bi esi between asene house any presby entem ye bisam ye say library na wo hwe se de ho anene na wo hwe de ekoso se de efe na otum ze adwuma ekoso no ekoso nso ekonya nanu ne ebisam aseme ne abutreka onabo Daniel Keja sidi nkomo a ne nkasa mu no na o che se edubiri bi kura wo ene ono mu ye estimate call assembly esanse empina mam sa order no nanu ne se okay sande ne yembisa se estimate na koduru himfa anakosi sen ti wadaruma se ne kura se wo na wo si dan a emu nsem te sen ena estimate no nsem akosi sen yo pene mi dasi na michi Ahenkan tiefo nyina michi asane tranquina any literary Southwest literary for nyina opening the kan no project no onambu ya so boatin na this project ni buy na aga ekoto aba no nse ofisi so tie do bibi na onambu kwame abode ahemfo no ko no ho say project no yende no so project ndi ye onambu so boatin na buy nti ansa na odin sabe kan e bia no de ama contractor onim nti o mmisa no na onfa contractor se mo de bade obeto so ya me no kro ni mini odon so de contractor se koi iti odani aduma na hye nsa se yenhwe na yenye obani aduma na da ho no hu nsemi bebre na ana mpese me ka ho asema kudu baabi a che se aduma na metu ho su se obisa me se me asani ba po aduma na ekoso no anabo kwame abode me nye ne kapre etumi ho su se aduma na meye na asani yenso yenya so mfa so na da ate yenso ye mpani fe so ya ka se aduma wo yenso ye hu si no kura se de o ka no moko dan ma hu se de ne sitie infrastructure down me come home so my come blocks so different step I'm not your footings in the no na in to form into one of boys a young home am ko yes miss floor no ni si ne ko the infrastructure a car ho yes meeting na kaso it almost say you know see there be at least when value be 50,000 into ka se lego aboka ai it mo ma yen structure no na ja footings into home then time mo si ahemfie no ana this feeling na ho no be gu edan no iti no be anko ho den tam e ma footings find the book 2 weeks it did not open na ko ho na sky wo ho na so it upon the 2 menim no be estimate man na me se mitumi aye maintenance na wo floor no ho ansana e dan ye tumi aye na da wona bokwa abode ono a den tam na ko mon fan mbai o man iska ne ko to blocks anyan cement e bi gina me ba kwame dua
o say time na common fund them buy but ono ama musika ono boku ya ono boku oluwa okay ema iska then time ayin fun dia some ko tun no yes wo ba na people na approve and ba say yen ko ho mhm the con then time na mu si asanya himfi no na fele ni am fele nti wo mu asanya himfi no fele no ka be hwegum no ka no so na wo nti ama ebui afa be so be bu some ko mo hwe ni am bo say da kan yi adwuma foforo bi odan no kwa ansana ye cast concrete no yeah show Facebook live ampa aha first floor no beside the blocks start to so and am did that there me say na ayemre nti me sande that there to aslani asieni nyina ansana ye sa adwuma concrete ne to so ansana ye be start say ye to blocks ofani adwuma na wo no so master di dan no so papa na ye so super na o hwa say toilet say toilet bath for say I don't know but you ma ye no be ase e hono na ye hu ye na okay me ba dua ma me mbusa wo edan ne plan te say omu wi a edan ne den na be ba library no mu okay dan no top no ye omu ye so be no ICT center e na se ne ade e ya bronsan ajawajo ayeko oya wona bo yo so bo say oya ultramodern library eti sa na pipa no etie eti yakọ ho no mkọ ho amo se adwuma ho se aye step by step ana ya tete ne ye no pani ukọ adwuma no ho a ska wada no so akwa abade onko mo fam se ba ono fam fi media project we hu eti ye estimate manu a ye ni sika no obetwa de ama se ye fe nko na no ho ne kwa assembly no di mayen ye wo kenda se material nya material no mama sa material no huska ni akoto di material be so no na ye jai this time ya wo kan menena abuche ka se do kan no kre o ye say common fund ba na me fiscal no ho ono se me fa estimate no mra my estimate no se me tuma ye floor no my estimate me ye ma se me tuma ye floor my ye na da kokoma no nti ono so assure say wo to no nyoma na ba bia sika wo bia because sani bonachi ahemfo so bonachi me so pressure dem dia guni chem ubi sana assistant and am so kwesi ama no ampi na kana personal assistant no me ni ntam tututwi bem due to adhumanity sika pani wo kan adhuman de ahyemensa ye guso ye ho adhuma na mun tie de ba sika sam ni ade binti na ayese aye sa kwa media na mi bisa se dan no musi wi a ye benya office wom ye benya kitchen wom ye benya toilet wom eno na mpese mi wo wi a dan na bebam so wo ra dan mu a un se dan na ka se ni mu hwe lolo kwan no wo ra so mu ra dan mu eni man ka se hwe lolo kwan no sa ani ye wram ni ye wura akire aha mu wura akire se ho na ye yin ke ho na wo akire okay na wo be sit down na ye step down no wo ra main hall mu a ye 2 a main hall mini hall and so now off critical no be office hall no on one side ni toilet and bath kete kanon kwa said you be share office no you be tra no be share no oh okay on one dey say na people no mo ye ni oluwa na ye people no e ye there on abo ye so back in the buy e gina so ye so aduma oh okay okay nti mo dia ansem mo to aso keke yeah to aso nti wo come main hall na ye library mu so na both another toilet and bath and so one kwala no ba om so be dey om be yom buye the designer the whole plan asia no etie nti asia na 2 maybe a library for on be park on blood so on no be hwe ho mu nyoma be gu na on so ko esoro ho so no on be suam ade nti wo hwe first floor na ta na etie na top no say ICT center eti me no ka say me ni pen for kra ya din say enka on liza esoro no na sa kian fa nya ICT center kra ke bitumi ye bi fufuro because conference ni ye che mu ya hwe be kan ho bi eti si etumi develop say dan no kra ye ya e bitumi ya serve say bi e bitumi recommend bi e bi nya files of office bi pani bi kra ma esoro no wo etumi akopai na aye bibi ama kroman no eti ye ni kwame abadi gusu e di hu komo no pani sika waduma no no se ka se eswa na eboa dan so tino sa de o ka se sika wo so na nya mo wa enen so mo amunim mo boss ne mpenifo yi sa de enema bo awuriwuri akogina yi opani me kwasa me last year me 20,000 20,000 na me ko no ye de ma wa assembly backing tax into benya 18,600 tax 2,000 and 200 cities road am use 16 and ye dan ho djuma ton na ye 9,000 ton 9,000 and them no ka cement e be 86 e be 100 dana we use 45 na ye djuma it is a 20,000 na say tax free na say menya 18 time to I wrong I don't 1 ton 9,000 na me top board ni cement ya openi do no say menya kudu he and as your labors come to me jomoka me pesa me workers abi no mo ye djuma
ana me no omko opani say mbotumi di honorable Kwame Abuaja so am person di adwuma de shop papa no because ye kan say bi go papa no ma na ya na eno amete announcement bi am ye me 6 o'clock news in fact we ro say a former MP no kase o Jessica na 100 adwuma no ma MP no say can yen hu bebi free because one opani na o kase o kwadi sika o common fund wa MP ni san system o tro de ko na procurement ye hu adwuma na what is our na efo ni penny for ye hu adwuma ansa na finance for fraud ansa na sika no nsa beka onsaka nti me ti say obi say omo na bo say o jai sika odo nipa na o de adwuma hye ni sem frase no sabe nyame atome safra ni nti wontumi ni ho achi ni bia eti ya besere say party di moma nyina yenka mum na o man no so bala ho de kakra kan support sezi a enam de ekosi nti adwuma no papa na ma sika ototo materials ya na sana say odo nko ana de obedu mi bi na mi am so train na mi ko nsu bia washing base no no mi am so train am ni so sensu de be anam se pese adwuma na yi nti Kwame dia wona wotu gya wona onim se de hyehye fa ti ugidi se asene library ni big plan ene ultramodern one na wohwe abronsan pa uchechemi du yo se de adwuma eti a wobetumi awie de penny ade bi no aye kase de si ye ni nam ye eni nkabom ya entumi nye sabi nyame wa man tumi enso sa already wo se woni MP ni pie kura asem we an wanchu abam nti na ze nkabom na wona afropi awon se de an kasa ni se oni ho a wa approach na se e bia na papa o parliament nye de bi na benya no nti na assistant no wo be frɛ no so no so ja wo ye nipa pressure ba no so a obetumi aka sem bia o de betete no ho so ata se e na me ka se nye se bia me no personal attack ba se de adwuma no ka se fi true me ka se de wu kan no na entu no nam so mi free krom ha no edu ba bi a mi hunu a mi betumi afunu se ya ba ya se wo person ba aka che nyankopon na aka che mframa it is me ni ye gidi a no o champion MP du am pressure wo adwuma no ho nti ye ba ka che bia no na waka kire no nti se ye ka se ye ka bom na se nyame njogo ho no so na ye ka ya kakra se de no na buja si kana nti se betumi aye adwuma no ayere ayi na so betumi atwo ho ayam pese o science ka o san check me bi no company wouldn't require first to discuss or common fund assembly. It is obvious or discussing mobia. Ahenkan no ecosystem. It is a best say will be baho, that's what the information mamma. Penny so say the most of my ye, now because more than some work down and sana. Only because I mean, me will feel me near down home. Ampa, yeah, show Facebook live into no, them di chat talk run say no, by a briben and mubeshen musa sabakas kakakra, a briben number returning to site. Na makoye kakran so atoaso opani matumi aka se nyame de yan kwache na boni bi ense bi enfi sabe kusi ending bi a ye betumi akwa bi kakra on because by 2 months because bon hu na aduro no on body bi gafi na ko e ko spray hu na insurance no mo am cash me am cash Asem you be fruit me am cash na de na no mo nya mandwuma samre ma no mo nya mandwuma na mo dodo no mo opani de ama asem ko ba se me labli na me la ye sha dwuma na se honorable yesu what did man ba near him 49 and your cobo profile then turn on about kind you know kind opani ya him 49 your call man home ya the amend man call a room be no foundation am de my contract on ko tai eti ama ebi musu bufu say ya him 49 ya the man cobo profile near the come then time ni pa na ye no am magini mi na man akontika ko hwegu a me na me ka ho the Messi be friend bedu akose friend kujo Alex ana wa missing be friend kwesi nkotonkoto ana aka san ma obi abi hu no ebu ba bi omon kota foundation no am de man mom contract I am missing for no yakobo profile no ye nya penny nti adum bibi kura ka hemfo no so kwam de be kokot ana yesi da bi ye yakobo profile na se de aduma na mo bi contract dia ana aduma nya contract basis se de kwa ye be nya top money amaso ana ye masa ba ko da de fro kudu o cheche mu na hemfo no nti na kon bro no ene bro no we fo ko aduma wo ha the following week na we mu ko edusa capital for so ko adwuma me no bro no ene kudu sa stage na fortes no kudu ho ana ma pay free so a ho asemi na adiguye and the say say pa de ade sambre ma for no ni nana no no ma ni jitu say the honorable my iron rod ana cement 100 bucks ya ye de ho de ba ko boa ni enso de nyin dia ka ho de a e depend asane mani nyina because ye judge man to say kwame abo obi na ye na kwame abo age beto aso ono nko anye ya anye ni side opani aduma na ne be kwachiri anya man kana mdada se ye jatu ni aye se ye be kwasatu fuma de aboa alabile no
na ye mpuntu ama entiri ma e depending asanmani na the jama baako for say no kwase project wonye dia opani ene nka na bebeche na so automatic wo sre aseneman say ya ebridu na se ehia mo sam mra meboa bia e ma ni bi konso te sade aboabofo ye de yom gata yi e ma konso na mama ni bi pia hwi balo no omo ma ye na enkoso na emo na sika no e kan ke bewuram no e so ntema mo on mo medase na min show die yanti ase bia be san ba na so na wa me nchimu wadaroma mate kwa me dia nyamin show no pa nyamin show pa ono na asene library ye kan wasemi e hye ne nsa ehye ne nsam prempren a odi hu dwuma na minimu da se edan na ya bronsan ana da utumi si wiadi a asene be guy pa we ebetwa atwomudan madam Esra ne dan ne kra se anu bi no mu yi eno de ye technology hub ankasa but we library we library we library na library no say ya bronsan yo ye na sene for say sika kakraba na se ehia mo monko wadawroma aya monko na monko we edan we enhyeda anya ibia enwa adwuma ye enye din bia mo de monko emema ni bi totodo inside de bi totodo abonten mo ba wi asisi a na aboabo gata kroma ye na we nti asene for mo doso eya ebredu na se sika kakraba mo nso mo foma ho odin enko boa obaakofo nche damfo ume na yemwa na library omu wi a miam ti akra metumi anya so mfaso esanse me na menya hwe wadwuma ma metumi akotena no makokenkan book kakra ebia ebi mu nim library so mfaso ntia library abronsan ebi kura ni importam ya o ebi kura ni importam ya no musei ma me nko amaso me ne former member of parliament na ono no na penso na ohwe odan ene asene ma so akro so importam ni na tina ni mansi no eso pa onabo ya ousu buaten 2020 ogina san ko beko kwanten kronso antentam nyamya domensa ka no ahoma so ono ene nkomotwetwa ye atwetwin abetodwa se ono na project no ofiri ase as MP ya odin common fund starte me yenko no so nchen kwaje enchirimu kakra mfi no no onabo adaroma no potimi nka maache mi chamu mo nya ate mo ma ai oda matem ha po nya so ate ene asene ne mpotam ni na oda matem ni asene man so across bebia nyaminti bebia dadem bebia mo onabo edika ma yembisa o asene library ya war between private school and house school no money free fa na buy ayo ihe ni awa kan no daesu bia me ko University of Britain, University of Copenhagen, Denmark. Na me ko no ade ba ko am hu ye ni se empire se nka abo abuke ahentwi no ho no ne Presby side ho no ka obo se omo library ukọ ụba asani anka asani ye ku kete kakre ke se library bi en no so kwa be 9 wa asani ewisa beposo den na ke bi wo enti me wo nyina na me dwen ho na ale na ga na ha de ye de be library kwa hu bi me yakola library twetwa po bi na ewo this assembly ho wo da enti me pa me kwan bi a me fa so a me si library ni bi me Babra, me buy and so and I me buy. Only me walk as wine, and I'm seeing me DM. Obia meaning coast school from Kana Hania Brutina, woman in them there. May say Mpiana me a niska, and then ye be make up and Tina and Mammy pay by Muko. I didn't go DM Pesca. Oh, now I'm book of overbreed. Go over Omuka, and I then say Ghana, go over Omuka, MP. Abemu no mo kwa no ma ko wiwiesa and I mean enyame na meka opa me send you message be from Abuchi ni Ghana nya entinye no so obi oha okwa abemu so okoboa ebi so ko so okopika diska obi on kwa omkwa no ze sta papa bia ni ubia ndinka o ye business na do want to talk say wo physical dey akọ wa akọ ye business
wakɔyɛ wɔ adwuma wante da oh okay enti na sɛ wo de ndia obai sɛ nka bɛboa ɔman ho dɔ me yɛ akɔla nya asɛm a meka no koraa na menim nea meka obi a mewɔ class a mesi medi mp deɛ asɛm bɛɛ na meka no ɛna ɛwɔ me tirim a madi mp no bi enti wode ɛno yɛmfa nto nkyɛn na yɛnkɔ library no a wabisa ho asɛm enti library no ɛyɛ daeɛsom bi a mehuuɛ a na mepɛ sɛ meyɛ na mefiti aseɛ no ɛde wobɛdi mp no ɛna me nso makyɛdeɛ wɔ ɔman ɛnan so woyi Ghana mmiɛnsa America Denmark ɛna English aburokyire nti mehwɛ mu schools ne eyi na mehu sɛ ɛyɛ yi ayi wokɔ asubuwa Zion wokɔ a wobɛhu sɛ dan no ne draw ɛne ohiafo KG bi a ɔmo asi a ɔmo frɛ no modern ɔmo dɛ ɔmo sɛ ɔmo ɛdɛ BN KG mo bibi KG wokɔ a saa dan no mmea na me draw yɛ na me de kɔ digital model KG mmea na me draw yɛ asubuwa deɛ ne na me de ɛfa kakra kɔ ayi ɛfrɛ ne sɛn ohiafo enti me hwɛ ɔmo schools ne sɛ na ɛsisi na me pɛ sɛ bi ba enti me kɔ asɛne mpanimfoɔ no ahemfo no hɔ ɛna me ka kyerɛ ɔmo sɛ ɛne assemblyfoɔ no bi menka koraa meka abukyereka ɛna me ka kyerɛ ɔmo sɛ sɛ yɛsi library wɔ kurom ha na library no mempɛ sɛ yɛde ma contract saa schools no a meka no yɛamfa ama contract o school na wo ohiafo ne ayi asubuwa no amfa ma contract yɛamfa ama contract me ni wɔn honorable meba dabi honorable meba school na esi ohiafo ne ya painting white and blue no enye contract na si enye contract na si me ni kom wo for me na me de me drawing ekɔ disease assembly order ɛna ɔmo approve yi ɛna me ni ɔmo si me a me sika ka ho aban sika na dɔɔso me common fund ya nyoma ɛyɛ ni bi no enti me ni asɛne hin mpanimfoɔ no bai ɔnana ɛne nana ɔhin na nkasa ɛyɛ nana kakari apofrimpɔn kakari ɛna ade yɛ friend time me classmate jase hin amoada fom ɛne assembly for no siai ɛna me ka tɔn sɛ library no yɛ ka sɛ yɛde ma contractor contractor ɔmo sɛ ya no mo prom sika enti tabi o bi a bebre mu pi bebre cement 9 kra na yɛde bɛyɛ a no ma yɛ ne miɛnsa na ɔgye sɛ ɔmo anya baako aka but yɛn fa ma contractor then bɛyɛ kama me draw me ade a me yɛ enti me kan me ne ɔmo sia ɛne yɛ kan ɛna ɔmo ti ase ɛna ɔmo de ɔmo ni nua yi ɔte me fie no wobɛwura me fie a wofi aboabo ba na wobɛwura me fie hɔ a nifa so hɔ ɔn ɛdan bi wɔ hɔ nom ansa na ana wofi filling station a wofi aboabo ba sɛne a nifa so hɔ nom filling station ɛdan na ɛtɔ so no maa no ɔno kɔyɛ land economy ɛdan ne ɛyɛ asase ho nsɛm na ɔkɔyɛ wɔ Kumasi Tech Kwame Nkrumah University enti ɔno ɔmo de ne bɛka ho ɔno ne time ɔno no ɔhɔ enti da sika bɛba no a menim sɛ sika ɔkɔmɔ fa no na ma tro ayi ɔde na kakari ne letterhead ɛna no ɔmo de ba ɛna me de attach mayi no na ma tro ɔkɔmɔ fa de no enti ɛba na yɛde ama adeɛ yɛ friend saying kana bɛgye na ɔde aba ɔde akɔma wɔn ɛna yɛde starting enti yɛ starting no yɛkɔdu pro level nti na menim sɛ pro level koraa no deɛ yɛbɛwie sɛ kɔyɛ dɛn ɔmo antumi awie biribi ne sii koraa na ma ɔmotumi yɛ feeling no nhwɛ na afi saa asɛm no akyɛ okay yɛne ayi Kwame Dua mpatwɔ nim Kwame Dua menkae no papa ɔno na ɔkyerɛ sɛ ɛdan ɔno na ɛhwɛ sɛ ɔmo bɛsi na ɔse feeling no koraa sene abra ɔmo si asene ahemfie no na ɔmo de feeling no bi bɛgu hɔ nom a ɔmo de ɛyɛ hɔ nom saa no aha ɛno korɛ paa enti ɛnka ɛne yi na yi no koraa na ɛbaeɛ no ɔmo afa anyɛ enti ɔmo afa anyɛ nti ɔmo bubu asene ahemfie no na ɛma ɔmo kɔ fili enti casting ne ɔmo ayɛ sɛ nka ɔmo yɛ ne nyinaa ɔmo ɛna no ama ɛna ɛyɛ ɔde sɛ mfofia nto asa ɛna me fie akonnwa so no
ana jati hin ebe kete me se obra o mu pese o mu tumi no charge ba ko ana oluwa nkofo mo wa ha ni oluwa na aka ne se e kwaseje en kwaseje na oye information center ono no ka ne kese pa am ka ne se library kura mentumi anti entem hu library no me start asem kan ni nyamu Roma 40 omo ni ti o ma start so me brave me ansana omo ti ase se na de no kura ba beboa mu de abeboa school na wo ho na ni oman no de be na otumi ka asase wo de kwen enti me ko hu kofodua me ni kan kro ya na ye san kwa akwatia fada no oho onwuye fada be bishop mi re fini din Roman for bishop MZ la ono na wo isi ni nice man friendly pa o fi on open masem papa ono na oye na ye gitum na ye si okay ye si ana ye si ko du baby osi kwa tin tie be 9 ni won tunya si library enyoma me ye o mantem ha so o da mantem ha so on pese o mo ka no kura why na abo o da mantem ha esi enye blocks brick and mortar enye blocks na dan ko a enipa titru that and free education ni on common fund e fa o hantem wa bi o twi let me triangle for school fees ama kwetu kura kan bibi say na onu de oba on fani de ntua ade but to go back to the library you see library no no o me see be me tumi anti entina blocks na gu on e wo no onabo no na asnefo na e kan na kwa ya so information center na e kan enya asnefo nyina but omo ye oluwa nkrofo no eni abutri kan no no ansem an omo kan no oluwa na anso kan bi na so mo bo ogumbe oje bo ogumbe ni de na say in politics no wo mo kan bibia e be to manfo na suma na bibia e be tia o sana hu na sana no mo so mo tre eti ni omo ye ni say onu oluwa no bae no obeka tre jasin na jasin efrem bo mama nese oluwa se opeso to library ni na mepini ana me say me pini sen na so no aban mu no aba dia so opeso to asa ade papa e bebu akoro ndi ade nti na me pini so onti no obetu ablock e kan ya me de na e wo ho no be se yemfa se busumi be ntiani ana me hu so ma se blocks no ana aye tintintin enti blocks na o ma se no eno anu no na okura de bibi ba Roma ho na me fa ho no no ko na ko hwe da emura kwa 10 blocks na ya se no ana edan ni mu ni nyina aye ayi di o nsu bo atient me asi library oluwa nsu atient asi library enti asembe na o mu ka no na ne odi nyansa ba esi enye no eni ne odi na ho odi nsen ko odi ye no why na aboa oman no ya odi nyansa ba mi wo mi ba be di MP mpie mienu na me kan se omoto abama me a ekwan bi papa bi a me fa so a ye be nsuo wo da mantem ha no ye be ye enu ne kofa ada e ba ye enti me a me di nyansa no e ba ye no nye misika ne ye de ye ada aban sika ne ye de ye ada ba me a me di nyansa no ba ye no se omo ka omo ye yo omo hu se maboa and then say tro honorable metwa tro challenge amoluwa say be free so na wunya akonya free dwumade ase but ono di nka be twa 4 years asa twa 2 years bo ntumi nyai so semi me dwumi anye onu so dwumi anye ndi asembe ne ye kan ana hemfo no nka e ko mo no me metumi aka se omo afa anya dwuma na ka karika kira o se onim ho hwa oboa ebe na MP aba be sidan astati o sidan aseni eya asase ne e fa o enye bi o de obi go school na e nkoka ebe kwa afuka kira ohin asase e wo kro nu mu no e na ye ka ho asem ti ebe na me ma stati a project eya asase adwuma ohini ni eyo empenifo o mu ni mu hwe so mo se me boa monko oda na monko bisa district assembly na se that library no information no mo hwe text na na ye tro no se ne ko hia yes you have the information so omu information omu hia e bi e cha se ne manso mu no asene manso across no
ye do ye nkrata o nya e bia omo de ama omo de call mumisa in between order any asene man so across no time information no wo say why na ne na keke related head me see eno and dey me kai na omo de ba be request na say me ana me ka cho omo say omo me anya bibi sa because enu ntina mmiri bi uka say edan na ekoso no nsika sem no ayemfuni nim hu bi no omu nim pa nya say omu nim bi omu nim hu bi omu nim pa because omo nana aka carry letter head na ne dey be request nipa no odi otro letter ne ba that you know any opening can at the bar near to take and echo a warm dimu a wahim for nidimu or hini dimu and yet can no and a Jomuko ya na a tank omode a omode omko ya na comedy a project no and American hotel obiakwa atrenching man no say can yet as a young Vienna ora dance be ye wa bubu dan na omde be feeling no kwan ko mo anya nsu sky dia ma na atwi so feeling enti honorable na metiwase a wo twema sika e fine funi nsam omo letter da wo drop betuto so mo je no enye hu adwuma na wo hu ye no oh David ti suboni bi nkoma omo koma on pa because we can see amfanye yemfa asubua na me ne omoku that Zion school now ye kan ho asem na me ne omoku edu ba bi kwa me bufu ye na mo nkonsuo nzuo ni ho mo nkonsuo amonko madam fu bi e friend eldenti ono ne ma na boy baako boy baako na boy na me din ko secondary school you know tell anu ni eku ni yan e friend oh dimbi peace about chubua on bekan boy be a friend of peace they didn't go school secondary school ewo ade kofodua e di onu na oni edentima onu na oni edentima no mu konjo ena me bufu yin me ka che edenti any peace onya kwa ebi kwa obakwa nko Zion school order ejijai mi no mu kun so sira omo ye ne ya sa ya kun ya sa atase ahade no omo anye because omo ma me kwa me ka say yen teacher asenimu na ebi azongo community no ukwada na omo kọ ewisafo ane yekọ ebiposofo ane yekọ entide bia ye betumi aye bibi wo dan ne ho omo anye enti asembe na omo kun at least that dan no kame iko no form na ya slab na ya cement wo so no e na say ki wi ansa na ma entina se pe dia wo keke na your target pansa nka down betumi awi ansa na de besiasi watem wa o si broni ba won tade bi enya brose ne ye ntade na se da sun bia na me so am pese boa me ade be boa ku emfa me ho me mai ebi o na me kan no that project am ye na ye community any community for no na ye ti se subua even asanteman president no mi ankasa bibi no mo nko communal labor o mo nko mi ami koji ade ta mi ami feel me ni na for mansu fobi ye feel me satana ye MP me ye MP feeling me ye bi mi jira ho na o mo nko ni ye asanteman president na hu enu so ko ha o go say different enu ni school dan am see ni first e wo mantem ha anya government contract born na me say on ka tell me say on to abama me ade ehia on pa is that school who go school na terazo enye ordinary asubu Zion there completely different kwa for her baby I have to time fan or dinum Louvet any nema enye bebe vie be na bia Ghana ha aban school be na near ya di Louvet days me na me ka tell me say that die na chop administrator yet found me say that die na chop ni yesi school da mo mi enti ni kama ye nya I say yesi school da tie figure ni baby e Johnson ga ho me can parliament this is the only country where we build schools without toilets until me nickname ba from schools without toilets. Okay honorable wadaruma ye jauna wako say as former MP project bi a do on sakana se nwie ya sign a feelings ne tie oh say yeah because the idea
wo so da ese ebeboa o man no ayi all the time amayo ayi amayo politics and your friend amayo o twi mu o man yeye enye ankwankwa yeye na ye nyina ye mistake bi enu ka ho na o man na enkoso no ankwankwa yeye no ye different o man yeye a na ho so de ebe yi wo de ebetumi ayeye wanye sika enso na nyoma pi wuntumi ye ana wo ho to o man yeye nti e friend a political party ni pi o man yokuro dan ka se ankwankwa kuo na ye ya jakosi baby they say escafo ni a business for mba no ma betwetwa simple ani kapra mankofo no ma ko dizu hu ni omo ye eno se na ye Ghana for ye pe ukọ baby ti say Denmark ay ko school a omu so ni nyansa obetumi abo o man na utreska bia utreska ne wako contest election on me yan yisika ne a the registration honorable mebao endu parties that said they no Dr. Baomi akofale ne forms a edum dina chi chow ana set se bia be to ba delegate BGTV free na so so TV ni bia na me mencha free bia tu tama obe pre o che ze obe pre mpinu ama delegate bia bia oh me ma bibi because ma bibia say no ni ade amanfo me ma bibi because all down for me ma mobile phones ya be bi pen because my master is there, and I'm control. Me ma bibi but enye the papa mu no in Denmark, Scandinavia, Sweden, Denmark, Norway, then Germany ni no man no omo hwehwe omo a omo nim se omo hu se unim from when the politics wo betumi aya o man ni na mesika na omo de contest o ti ase e dey be a political party a emra na wo ho no nyina mo ya hwehwe ni nyina mo di so no be a man ni siga be em say 5 million and 20 million Ghana cedis and so omuko muka ska na ye de ama party no na ma party na nkasa mo aye ultra test kana uwa asem a obekoko enya ha enya o man Ghana obi a ye di bone kra no ye jan free na ye timantem ha na 26,000 mo si am Robert akwa ji wo batabi aseni man so across way so this on na mo free adoni mu bia na na then na this you dey taxi na cover sika free bank eba ofie ana taxi tade ko na cars le good this assembly na dey and after your friend saying all the time then obi hu say onipa na okoji sika ni sika bebre ta wona and after emre wo ho ni say o man sika the what for tade am obi a e free bibi procurement would adena tamra no mo ndi so e be da nye Ghana ha go e se ko da otiko and so afa ni hu free no nko we dey my advice as former MP wako Ghana kuma permeche Ghana parliament wako shem rapping wako prepreneur kakra bro man for pen na oda ene asene man so across empotem na ntina district ne dey na so pao when your side experience when na pen na ene wo hwese de no masi koya wo rehyimu sa Ghana said ye politics baby e dey ni kire no ebebo ye da chi bi se ye adwin se sikan kwa na ebeji ene atoaba ama obi dia we kuro ne eyeye eno so said de man koyo obi anya na adwin so obese free hu I said the enye say na ye me no asemo ya kan wi ebizania ehia o yesa politician no ni ehia ne say oh e dey mi koyi escape bia ben sabe kan bia me fan to ni do election na ma chita ma ho eno ano no enti election na olusu one chess country na olusu na oh aka ho ana say da na me ko pamu ko for all the time Roman school ho I ben me pie no e kwa na ko for jeja ho mu chicheska every time me ko pamu ho me ka electoral commission for instance ko for jeja ho mu chicheska hu ye aka ho pa disikano na skano ya tita ahi na obenya ana omo a tita skano ma ho no e dey ade na omo nya tita ho tenti wa omo di election we been police station for utay ya na e bia wonya fridge ne ade fine ba o man no again bio na e koso e bi kwa sky de ma ban na wa di awie wo fridge e bia atai I fridge ne flat screen TV and we do actually there because I found I say bia last 20 days between the baby 10 years
Only I'm telling, and I'm more than even 20 years. Fine. I go out there. That's why I know teach you 18 years. 18. You better start there and class. I there no. I say a conform. Now you tie ni pano. Omo mujana omo bano. Omo nukredie. Omo nukredie. Ni obra oni pa kona bo. Eni ni suban. Eni senia okase mo a wuche bo a odiso. Na ye testi oni pa kono. Na nye oya America no mo to a omo ko na akwa animu no. Wow. Obi to because we o se bo oni so. Uko school nyina we a politician na eye o da so de se me na e yuna. U ko nyi nyina na o plane na ma wo be. O ti ase. Na o plane na o dwen ho e kwa akiri. Enti o ba so we de na ni je ho wa ye ni sei ana wa ye sei. Ana wa bo ni bra kakra. Anya se uni hwe kwa ti se me na wa ba. Wa be gina ho. Sei. Na ultimate enya yi. Let's see leadership. You lead yourself first. One say who do stage bi ansa no aye. But the echo ide o my Ghana mrante ne maba mo ba no. Omo ye mmobompo. Enti omo ye mobo na o hwe se ye dachi awreho ebe ye din ama ye mu binum no. Den na osusu sanka ye ya titu wo ya manyo semu esanse eto aye ye nim se de ye o man ye ni na akọ amanyofo nchen. Den na osusu se ye ya ka ba bua asoman. You what say obey you design where this kebia and our we can our we are mind can. I said in court. In court, ya you quote the track. Again, special prosecutor, SOP, in the time of man. As if you keep budget. O my sika e dey o man no ye mom bi mi hu wo de be mfie be bi du mienu ni nipa ni e do ma ko gina court wo for the o ma ko gina court so that ana say your friend saying special prosecutor e dey na ko gina wa fra obi say ni say aba o man no aba news say bia na bo bi obi anko wi askentia. Oh, Mammy Catching being show. On my being you are young boy, so think, oh my God. He's right now, I will buy Bubuno. I asked and so much me, and I know my costo, and my old crime, so say, wow, only make a say, gra. We are that over Quack sound. Maybe never. Or the same, oh my band and young boy, son. Oh my age, I law require ya. Now, boy, they are starting free, a law requirement. Law requirement ye jai, if you are contractor, no Bibia Bantu, would I be able to me and say, you baby me, I'm who put to. I find and I did that our fast one up levels on. You jai be able to me and Zana, body in F. Mayakola, near Tema, you feel opposite. That Tema did, you know, baby, I seen a honor Tema. Only fear will be a fool. I know the air flowers. As so far as saying, and I'm who a painting power at an enemy. O my ben and young which means is that and no crowd would be a cocoa baby. And so you do prepare and you affect me for me, you know. O my no, I'm out for the brave, still I won't see here. I'm out for the brave junior. I said, neighbor, a Babunia, you put I accent. And you come out over more, almost Sebi or Soriano Park. A Granuco Baby Kwan, the man be brave. A diner than be cocoa bit is a manso. I think manso. And any man, you go soon near Trebin. As manso, any crab by a Dika or Daman Temuhena for your research now. That's who can in a mansoon feature, and your Lord Quine Wall. I agree. A cross or Barbetin or Dano. Or the Dan come and be brio. I'll call Laurie Stacy let you on man. I'll shed Diane for 40 more. Walk out over Rebecca. I'll rebel and to me and I am saying, yes, not in the end, penny papa or mobile on my small mine or ye. I am young young one. Obianwa or Edgeway in Pianico, and I won't pay Akatua. But teacher, the teacher, may try there. Here, Mammy Akatua, may yet, but me, Medume. Me ye me no kra na bo amena me tumi ko 40 midi no ma befe o ma befa me ko mgrum
ɛno na maa mi kɔ kyinkyin kɔ kyɛ kyade wɔ baabi foforɔ no enti nyɛ sɛ wohia hwee wohia biribi obi ahia biribi woyɛ adwuma woanya biribi na sɛ wode apɛtɛmu nkumam nya fom adeɛ na ɔmanfoɔ no bebree ɛbrɛ no ɛmmoa okay yate honorable yɛyɛ ne atwa so na obi message odi aba ne sɛ sama wo keka no no kura emu odu a nipa dodo na entumi nka na ɛna ɔde taato sɛ wafiri so a wonyɛ MP ntina mo anya kukudo kasanse mo nyinaa no me na firi so a mo MP no still am hwɛ dwuma mankrɔfo still am me pest scholarship mankrɔfo still am nkrɔfo ba me fie me de kakra na to bi anoma ma wo mu bi the answer me de be ma no ɔse me bo a wo misa across me fie akonwa ne so no me across ngwa me pɛ adwuma aha na aduonu ba ko na ma wo wo mu kwala eti bi kwa na le me nwanwa se na cross wo mu wo omo makọ school edu ejiri sa ena bibi ka chen say any secondary school na only pa ko dey secondary school no ba across set no wa bo mo pa atene man so across atene for me tin me hwe adwuma mo mo kwala obi a da bia ni ho ankofo ma bi tie nyame na me ye MP nti da bia ankofo ba me tie omo ba ni ametumi na man omo ba ni ametumi na man efia ayi friend saying ukwa dey Roman for frame edan a enam so yesi almost almost den almost ICT center na ewo mu no kan anim me ka tell say minister na so me ya ma wo oye okay me so ampa honorable yaw Owusubuaten former MP ya na odan so kan ho wo Asenema so across district honorable no pay dase ene obrani nkyiremu ni nkomo ne afutuo bebra ode ama yen eni gya watoto ni na no nyankopon hyira no pay ne wo bre yadu besi ase bibia ne ase enti ase be samba na so yo hyira mo nseme amen yaw honorable yaw Owusubuaten a former MP ma Asenema so across the district na ono na penso na odan eka ho ntina odan ne nipatam ni na enso ehyanase as MP ono ene ni nkodi nkomo yi okay yani former MP onabo ya Owusubuaten achimudamu former MP Asenema so across mo former MP on ye ni di nkomo yi efa ni project of frase library o si na bronsan amasenefo eno nkomo ne kodi ye be ko current MP so akache unfortunately nanke pono nka se potope nanka so oluwa nanka se yanya no entiane ni aid ni special aid Daniel Ochri baba di nkomo okay nyamia dom Daniel Ochri ye special edima honorable George Kwame Abuaji aka Oluwa MP Asenema so across the district honorable abamama so honorable Ochri wadawo man opotimi kan maachi mo diemnim ni se dia dodo na de nimu pa ye dani eno so na so papa on for me early days I was school at this minute. I don't know they after me and you know they don't have for me pen.
Enti me pen ma bo san nem ni ne ana entansi. Intense. Okay, na uko school on patam ya na. Yeah, me call KG to primary call expert now or Atimatos, the old students of our course now. Oh wow. Na se me hwa mensidu do be wo mu pa ko so mfiri ba bi no aba be pie no. The local person. Wow, sim ye local person. Na so ne mo bo pa wo fom wo no mo ye da se anopedi e ba onchen a eye bro. Eye aschim asene library a former empionable ye usubu atin started se osia makro no. Na Fofi Antwata ofri akonya so as MP and a current MP aba what I know ni say waya amamre ni amani bia ye handover kama enti oye sanso no so MP honorable George Kwame Aboaji Oluwa ono so eba no nyese o ma ho kra wa ba ho ma video a ye hwe no ya two blocks bi be ye ejina wanka mekan ya two blocks na ma na dulento eno no ye MP ene be di say adwuma no current MP honorable Oluwa but adwuma nkoso for some time e den na esi wo ho Me no me da was na pay me di nchaso nko ama we chief na di nchaso nko fi the office of the honorable member of parliament for the people of Asem across Mansu constituency honorable George Kwame Aboaji Oluwa e de ma Ahenkan informative na nanope na neighbor Asem a obi say me so no ene kwe yen honorable former MP honorable Usubuatin Abreso and now oye na je say o hwe senior school hu nsem eti o yen paso isu ha could be to say Asem na yen this are the cases obesi ultramodern ICT center ultramodern library ediama the people of Asem ni enke na Profi Antwata na ofi akunya no so na MP a na ye kana Asem be take over na in the realm of politics no any leadership I no bia won ani so ade hu enti na honorable MP ani so ade hu no so ma Asene ni other towns are coming so na so different but the who say when it comes to education obi bia na the target here putting in our own infrastructure development to support education na I think that is order and no so you na say project na manage boss ni na peni honorable Usubuate no o mana enye kwa so ya say project no be ekodu ana costa ebeba ho kusise ebetumi awie project no ene another addition katra ebetumi ede eye account una di ho dance say na begin na ye foundation na ye former abo and no honorable MPC and agency also the common fund. This in a common fund, no, there was segmentation keka, there were the support to health, there were the support to education, and there were the support to other infrastructure development. And your agency and the education fund or the portion of it, that complete as a library now, and then back one kasa so. He said the honorable Usubuatin AC or answer so now no so many chade was on the CB ama as ma akeman so and to akeman so senior high school at senior high school you see ultramodern ICT center and library ni bibia said there ye si was and the prepared and to know what asenedian na MP ne common fund for education side and the support the ADC and the although project nema a contractor and addition you can say beginning na a hybrid library yes here best stock with books na there na one hour per additional question but this time around the addition they can say there's not only a hybrid library but there are ultra modern ICT and library and you know apart from books there best also stock with computer in research and learning. And in the once morning say, especially say you talk about like 2020, or my no sika sem to aye bibia moya de pa na di mother. And now the emergence of COVID-19
any the layer show credit who begin Russia Ukraine war and the impact on our local economy. And I'm a common fund whose seminal IED be a hokaka. And flow papa that they are not efficient. Aside that, Kakana bands because of say a system I had to know. Yet the Dodona supporting Kuala or Maufo, Edo Moko University. Now, so Sikasemutino, they are at the stage that most of them are dropping out of school at the support of education. The year 2021, from January to December, the day 2021, year and the berry. Now, the base common fund, they move 78,000 each year and Kuala fees. Because you see, still like all right. I was saying Kuala Eco School. Sir, is Kuala making as an informal womb, Master former womb, but to be for womb, I came across to a shame, in fact, throughout the constituency. And so, Sikana Kasano Emba because of a buying Sikasema and said Amba. And then, as Kakana in second, because of Asitema, we also have to support individual students. So, they will make me every school are model when they actually. Na se Dani Minchuano Metuasia, ya kasemi se, yenya de fata ansana, ye de nyansana ya de fata. Exactly. Na se mo papa ne se adwuma nka mba ye ne tentem. Nanso obi ni mo kira sem na school nso de nipa na wie e wo so ko anya admission ya de a e wo so ko. Enti no bi san mo tumi mfa sika ne mehela no ko wie a no be ayi wa anko school na se library no ba be hia de. Ntina wo se momma sankofo ni na tumnya baby hye shansana ntin metwase a adwuma de moni wo ho nanso bibia ye betwintwa manam nti ana ma delay ansa ba ho ama delay ansa na ba so the two major reasons common fund no because of abundance assumption and most other constituencies in this one answer you know this year the first quarter and the second quarter in Ahenkan. That is the first reason. Second reason, because of in school fees, now among facilitating we have to also find a means to support them. Yes, support with common fund is key for scholarship from Get Fund, Ghana Scholarship Secretariat. Just about last week Friday, and this year, and you and Kuala 48 school fees from Ghana Scholarship Secretariat. May Adiboma, which means from March, April, May, June, we are 91. Asani across one constituency this year, Emma 91 fees from Ghana Scholarship Secretariat. Aside the other common fund each year. And not in a manner that project, any other project, the source of funding, a common fund, like I say, it's slow kakam. Now when it also say IMS, bill Abba. Any other revenue mobilization plans are financial ministry in the area. You share in say, but soon a day in Encosi, August, September, maybe. The best answer about some projects in Ahron, but as an library, a leader socket say, the baby commission and some of your toba, yes, 2020. Okay, na former MP Honorable Yawusu Boateng kase edubiri na wa boss oluwan po de twe ne say library mpo wantumi ansi tinwe no o arehemu betumi aka cha senefo na Honorable Yawusu Boateng say mu be see library we ama senefo say dia no antumi anya no mo ba be one of things in every project there were priority and you know and then found two major libraries that is were concerned. Asani Day and the issue at Kamashina High School. Me kasa from where I am sitting at the moment. I am so convinced that Yankopon Baya Duma therefore into the election 2024 person. Now you are handing over that project to Asani 4 and Asani 4 this year and the people of Asani are forced to enclave and access that project near start to everything impact. And so I am convinced and very optimistic say with that project. Those a portion, contractor no a portion the second scapa the share of actual common fund about 50,000 to support that project. A year is kind of a account na the release contract and na project. And the
Okay, Danny, ya dasi ano pe no bre ene arehemu ni nkranhye sema waka ato project yi so ne asenefo na so. Tini ebekọ so yenso mpaye kakra bebo ne ebebo de atachiri na abaso. Na mu yebo mpaye na eba na se bibi nkoso ana yasan bebisem. Ya dasi ano pe no bre ne unkyeremu nyame nhira o. Mo. Yane Honorable George Kwame Abuaje aka Oluwa MP ma asene manso across the district. Ne 8 Daniel Ochri dodo na fe ne Dani ono enene ne kodi nkomo yi ti Dani kire se owarehemu se entango sisi ento 2024 next year abani wie no na project na sene project no wo ma ya wie hallelujah. President Emma Bulk Money Foundation. Oye Achim Achiasini. Oye businessman Mr. George Niaku aka Bulk Money. And pay special good morning. And come out and foundation in na. Nyamianim ni kwenye ni foundation or the bois e wa chance menzi ni mo. MP any DC eye bi pa. Ese ba ko fon san katanya nkopo anim. Johnson Foundation a wate or the bois ma chance nso. Menzi ni mu. Eni o ba ku mienu bia. E bia aban ho den ana brinti ebedile no. No no so edinem eboa. Minyaya nka kro bia nka obia ti foundation. Ade nka businessman ko bia ti foundation. Na nka mva mo MPs ni DCC. Ti said yo ayi Bulk Money ye. Anya ni foundation we tumi de bia nso baburu num. Koka mi didi kwa ni nkusibu adum. Bra Nelson na ebo nwama me. Kwame Asante de me ko Facebook live any YouTube. Ofri atuma kokwa so. Makoba kokwa so isu de. Mami ncha Mr Alex. Ocha de e wa de mra. Oye head teacher wa de mra. So edu ade mra. Mr Alex. Enu amba be ya de o nche be print ni o me. Oye very fantastic brutal man. Oye great competent strong handsome man. Mr Alex oye head teacher. E wo so edu ade mra. Or printing press. I watch mo da chumasi echi won mo a. Ene ye fe Nanas Palace na chipe e na wo. Ono akwada rai sami ano pe mi chamo pa. Ufi achima kokwa so na Kwame Asante nso free. Ma me nkwa ma so me ni okay. Me ni achim apoli beposo hene. Odikro ba for Kwame fori ya otoso mienu. Abusia ne se efiti achim apoli edi ko achim ningo edi ko beposo eni nkura bembe no owuru opeso obeye MP wa Sodo constituency a ye control na accountant general e wo Ghana ni na Mr Queen Busumpem a hafidie amosi e kwan abeye 10 to 15 years machine si so da no wakọ reshape wo mai reshaping kakra na ye kwankwo ye said ye tie se reshaping no ebo oman no ana nti washo kakra bi wo ho ana se na adwuma no won be ye omanfo no enya so mfaso fa men saka odikro wo apoli beposo akra wadaro man poti men kamachi we die mikro na megidi se mpom ne apoli ne beposo ne ningo ni potam ne obia ho ye obia ho madawro ma mo na we ye die dikan kra ya fidie ba be ye mfinhia miense ne wadi nkomo radio so live na ansa na ebe toa enkomo twetwa na die ntia frɛ no so no ma membisa wo
Apolino ana ningono ana beposo no mu free mfa enfo na doso sa abiaye no na din no nso efiri mfa se kire ne sen ningo ne hwanwan no wada mama ye sa short history no yo me jama fide kaze so etia ahenka FM tiefo nyina me kaka me Asem Dika. Apoli beposo na Ahenkan ye fe na otwere so praso ye se twere fo ase. Hey, ayi nana praso mikro praso yi amentia praso. Otwere so praso. Aha, otwere so ya ene ne praso. Ne ne praso. Okay. Twere so asa se ne yete so. Na 1968. Nso yiri kase bi bai. Ne betu kromu ni nyina, pra yiri betu kromu ni nyina. Nti yetra hye mema ko ye 1 mile. Anfa na ikonya baby a ho no ye pampa so kakra. Nti sem ana be yo mago yeso elo gugu before so. Edo makogu before so. Na aja ya titi awo afi na man nti afi treasure plus no kra yirama. Apo before so. Nana mpacho onkomo na wudi no Thomasum pa emede pa wa homa no so ye witwitwi unchim ho kakra bi mame azestia no wadaroma na ne ma apoli ta be person won say so we dey otreso no kan ho a nipa no be ka kofi otreso no nante na mai zanza no aba to nti na ye tira ne simple way no ye ba ya poli takra nti be person we dey apoli ni kan ho a let say nipa na timi nkwa ne simple na ma apoli ababata ho na ye odo hini adehye na lokwa ye lord kwan no se ka temu da pa dia na ye lord kwan no atemu da na be ya efibre a na kufuado ebudi ade lokwa ye te ne pa oye ye lord kwan ye fresh ni obi adi musu frɛ wan wadaroma ya musu frɛ wan ye this ani MP obi am fayan no kwa be bi o so to pa no to be have me mo wan san be ti odano na no cost of night enti yewura nana wadawoma wahoma no nimu ayen pacho chimu ho kakra bi change your style hello what am nga pacho ameto nka aha yewura bozombe o kwa pro odudu hono kwa ye ne mobo nti o hyen bo se ono abetin boto musika no de atwakwan na mayen enti metuase a me bawo metuase a Mr. Kweni Mbusompem na obon toa no be pie mu kwan su na eka na kuma no so no abeyama mo obe shebun kakra mamo na ya ne mobo ya ba odezo yo atire ni be fi ati apoli na fe na atire ni twakwan ne ka se bi akodo kwan ne wanza na obetwa kwan no kwa odene sa no di wura purpose afi kwan no yen nkurase kwan no esan say yen 1020 contractor ni twa o tatrim afi akwai abeche kwan no mu mienu ana wa ye fa nti se kwan na ye kitikiti a da ti se enso to topa no kwa be de sin se kura na zametuase a Mr. Busompem ebenya tima bi ni ade bi kan no so obeye obe buy kwan ma na obe siesie amamo nanso operator na obe ya adwuma no wanye ni ye kura nini na baby wono ma specific place bi anka mo expect so be ni ye na wanye ni ana nini na kwan na ka be tete gata kura when check kwan no nti tete no an so ye ni yo sa di metie no fa kwan mo sa na wajja kwan bi kura aka kribu no do bit so no uto piti ansa no abedu po so wa pai gota kwa men sanko nyina wajja ho ubedu bi po so a se na wasi na kwan no
Okay. Enkuma enu di ni na ye show Facebook live sanse ye team ashada be fa kwan no so. Ya ye show Facebook live na o hwa otumi se baabi o madwi abam kama. Baabi nso on ma otumi se monchi monka ho no mo gidi se on mo na wo kan. O kire se contractor no operator na be adwuma no agba aboro. Na emu manya ma no. O ma ne de se akoma pa no onya ta ye. Na no operator no ntimi hu ni aka na de. Wa be baboro foto. Eti ma me frɛ yewura accountant general say otuaka in fact no otuaka hu ezada kwano wanya nti ma no me kwan nti ma fra wotu na kwano wa fe kwano na o ka kire accountant no eden no so ka kire o ono me fa mpani foni bi so ya me san kan ni fa mpani foni bi so na we dey me so pan so be pe okay ani ni mpani foni bi be kasa bat me ba say o nso be wure ma abusa ni pakro na wetie responder accountant general de man fa kwan na operator na de adwuma hye nsa wanye nie no batwa be nso babu on man to wacho kakra ba no na onhwe na onye ne ndimu preko na botai ntia de ba kwan so no emblem na nam das pa what asefo nyankopon hyira o bibia ni na menti asemesa ba ona so why na mo kasa ben enfo na egu opa fantefo na krobofo na egbefu na enfo afefo di kamba ana for and kan for into frama na say nche mo ebe for greater region a greater Accra region kasa bia o ya frama okay ana udru ni ngoso a hono me de ni ngofo nko a na apoliso aya temfo okay ya dase akwere kuya dani yenti ama se obi ya frama ya sheda kaka kro okay bafo kwame fori ya otosumienu achim apoli beposo odikru nana anope dase no bre yo me damase mo yene achim apoli beposo odikru bafo kwame fori ya otosumienu o chese accountant general Mr. Kweni Busompim botaya ade kan na nti obehu kwan na nya na kan na watu nbotom sika ma afidi abaso no enso sa afidi ne ba no adwuma na oye no waye nanso baabi won ma wanye ne ye baabi won ma wanye ne ye eno na bafo ehse omani so nanso baabi atemacho kakra ba ho no enno mbesire nti no mabọ mpenifu amane na ye de anu ye asi obi so no onyahu nipa kro tini yene opanyini nso nkrofo edi nkomoma no mu ba ko bebisa ebe kasa na abisa na say bo we wate obi bia na ekomamo atuma polifo ya esimu so ye yasemu dika ma yimiti hey Mr. Mejao uwo bangalo atuma sene uye former master hey watchla die eni pafa wonsem wanyini pa utirim panti wanyi sa obi ampu hu se paape wanyi anwa na wan o achim wanchi ena me kansem achima sene me bi ensem so achim library akan bio former why na waso okay amenko amaso me saka assembly member ohwe apoli ningo beposo ene ni potem ni na onabo adomako onabo wadawo man potem nka good morning. Good morning. Wadawo man pombo ko de Nyame ado. Mo no kwase afidi aba mo kwan su nansan. Oh, nansan afidi bi betwitwa so sanko. Na se o twitwa so sanko na za se wanwi ana. Onwi. Santi dia kanene de nka de wayen de na do so na de ni so. Oh, akaka kre. Okay. Na o hwe omutwai wakwakwahwe. Pasai. Senate eye kakra sinkane no. Eye sinkane no. Okay. All right. Enti diaka no as assembly member nipa be na di sadwuman diaka no watu na mo wakohu no waye bibia fa ho. Pacho, they did kind of bulldoze a bit by first one. Yeah, they clear a final from a police junction.
akakra na ki edu apode they declare ho nyina as a contract every as a friend Macedon company and then kebe ebe say adwuma no the hu yan so abefa ne buluza eden na esi oto a se ne esi bre efi apoli eko apoli ne ngo people some enye easy ti ye to abawie ye coincidence lesson wie no na openi bi efe se control accountant no oba so oba be das oba no oba kai na ye penny for the two nanim se yesre no ala so benya fidie bi na aden oba bitwa efi apoli ni ngo apoli ni ngo people so amayen ya hello ona bo pacho mi ti o pa obetimi aba bitwa amayen ya no see you watching see me wo ha no friend me say adisredi ede two nanim no grade no but me nko hia no wo akomfore na omaye di manman odo sie yoyo oba wa be ye apoli ningo na ka people so baby kakra bi nsuo no ho no na ontimi nyeye ene de yetimi eden ekoba kakra na mo wie peye onwie ye be dia de sede be tinu se onwie bi ama aisu krom se yeso otwama ye agbo ni nyina no ese de oye hu adwuma ma ye wie na grade animate say dan na mate se o ma ye ni ti me am me wa kwantu di se me ba me twa na mo akọ se obe de aka menya ne tese ukuta ehyenmu ya wonam kwantempon so ntini ye de ubesia no mse na wanya brene adwene mo na watumi di atwishan no ntino ebresem ye besan ba na so wasisu dua ma ese watwa na eyesen kane no na emum to wacho kakra baabi no ye da wasepa ewosa enyanu na ebresem no ye besan ba onchenti uni nyame nante baabi a wokọ ne baabi a wo baabi a mo nyame nhyirawo ye ne assembly member hwa poli ni ngoni ni mpotimo na bo adomako ena ekokodi nkomo yi nti ono nso de odi atoso no ente mebie phone lines atum Asem Dika. Rapio. Achimuda. Hey, Achimuda. Tie, akomamo. We yamudia. Achimuda songo. Na amu yeden. Astro chef nam ponchi na namso. Omu jamu nai. Ewi ura. We dia tanyo enche ye bia. Omampeni na nadu bebie dan yano. Enso enche bia jeja mane sei. Wone bo bia nuo kwa kosie. Hey, achimuda enti wana hweso. Chef na yetan. Tef na yehu obi ansi fi emponche nam so ewo na ebu ene ye hwe ne sa wadi ahodro ne ye wo so football ahodro na ye bo so agudi ahodro ne ye di wo so obi anu okofi edan na bu obi anko si achimodan tef ayehu achimodan tef ya hwe ye bebu ye ni mase na na du bedwa esanse ncheje bia ene obebia no asene fomo wo ho me chia mo na nakakalia po oya sene hine ono hine na na dadum muna me chia mo da se hine owusu buatin former MP onsu me chia wo abutreta kwa me dua muna me damasiyo anopene mo brandi nchiremu amodi amame ewo Asem Dika so me no idi kokko ne kusubu adum enkomo ne me tweba bisa be kwa homa no so hwan die. Okay, onipa eka na kuma okudwa apoli ni ngoni ni mpotem ni na akwa so ema wo no onimnyamfo Kweni Busumpem ni communication team member baako eni communication team no menya member baako owura ofosu afrifa akroba dawo no maache yewra amia mo mejidi se mpombo ko de abade de ache na monso mo tse yensu ye pa yene apoli be paso nyina kasa ene assemblyman onimnyamfo adomako akasa asemo mo kan se ekwan na afidie ba so onabo kwani ma afidie ba so no nyame enum ni kwani aboa wo mo pa nanso baabi wonu ma ankoyi ama wo mo na nananom pasmo kan se omagbo controller mane Mr. Busumpem mane amono so di nyano asi ni mpanifo ba akoso
anyembia wate sankomo twetwe wei mumu wan na ode reply ne man no na reply na ode man nipa kro no na o ka den yo me da simenua me se obema me sa kwanya ya no peri na ma che ha na nanom atrankonya ewo yen achemansa empatemu ha na ma che achemsu adrofo ene union ma iti ene anopanyina me se no kre se yura sekwani bosompem etu anamon se obehwe se apoli ni go dwen se beposo omokwan na enye na sebe na ka kra entimenko emma no obi sisi so said abitumi di atwi omanfo ho ebetom entimpa last month and May go to April, latter part of April, May, and infidi eba kwano soa omubidi sa jumedi no na the woman say aye yetwa na ye ekwan dada aye monchimon kane ade no eden a yitwa so a insubeto then we who sport back yenu bia amana edida ye yankasa yitu anamon emra na adwuma no omo yedu beposo junction ye kofa so osinye pese assessment ne pese adwuma no ekose na yihu se na baby baako mienu bi wo ho ana amana wo ho a na yenkwa ya de dia na se ne adwenche kakra ne se enka contractor no ebesan ababak owia obesan ababak na nkasa amna ne nyina wasisi no se de be ya ahyɛn no nam so a omomre na emi se omfuti dwumadie na se no na dwumadie ne nyina ye be na wotwemienu na omudi be se dwumadie ne nyina about 12 kilometers na yenim na koso esanse omushase a omoye adwuma be 1 hour pe aseno e break it down into omutimi ekọ of be 1 week na se ye pop part na ase no near the be fix se the machine be sign etimi aye adwuma intimi se intermittently no yes a kopem timer omutimi edikodru be poso enti ayade a yedi kan ama contractor na ya west ovia on samra nechi na adwuma na oye ni nyina on sa mefa so biem said no baby na na e ayade ni ko yes na ate sa kagum na mekwan no etimi akoso nti no kwe ina be di animu a ede ho muaye koma pa nti ye besre ene yenuanu a also genase ekono ebe na butre amayen kakra sans eyeden a de papa she bose obien be amayen ne hu se adwum yetimi aye ama na ye fe yetimi asiso se de ye pe no okay yes say the one we kra no kaso be we kota ye ngina chinye na de mo ye kra che se asema wo kaso munya butre nhwe ni mu no che se mu betumi asan abeye na uyo no kwafo nso one Mr. Bosompim tim no meka se mo ya no kwafo isan se wo nso asisu dua sampa ekwane de waba abeye na nso bebu ono ma ankoye nyankopon hira mo se mo nya kukuduro se nka mo ya amanyosemi agya wadwo ka tade be obehye ni sisia no nyankopon hira mo papa se mo hu problem no na matena se adwene problem no ho afa adwene se be solve problem no sana nipa bianka wo se oye no enti Mr. Free no pedo amani age nyankopon hira mo pa na se de mo hu problems a after obeye reshaping no mo discover no muntumi nya ekukuduro ne anamontuo ne anwode ne sika na mo sanfa nkosiesie na omanfo no afi endimu na emboa wo mo na nyankopon hira mo sanse nyankopon o si ye yensom ne ye mo aboye ho ti se de mo boa wo mu na onfa so hira mo so pa anopemi dase ene unchiremu ne abochira wo nyama me mo onipa we ye ofusu afrifa or your communication team member
ma Mr. Kweni Bosompem, Controller and Accountant General. Atim so do de show ko hu kwan na o se aka na koma as individual. Obetun botum watun botum amafidie firi chichi ne benche ya ba abetwa kwan no so. DC onabo asare dan so hye me bo se adenchensu kwan afidie betwa ni. Hwebudi 91 enyoma bi sei pa na se rade. Ana kwa no motwa wo muntwai akwa ho ntwai. DC wo shabwa aya diso DC wo shabwa aya diso atimu sedro aya diso Dream South DC aya diso onabo sare danso ana pedi enu wo so enche ye bia me no kasa ye o she me bo se kwanfu bi machi bedwani sika ye ready sana o ye me wagadre onabo sare danso de pa me ko wana dio anya me de ayame yapa amamfo na ebre school for bre ejodi for bre ewa de Jesu eni krubo ase kohwesa de mo bre adi krubo ase ekwan ni etwa na DC ye hye bo se omo ba beye enu ntimo mra wo no sini ndin kama adi ni ndin kama wana ba me mbo number 0554820910 0554820910 and 0201944485 0201944485 medin edikwaku enin kusibu adumdumadi obi odum chame odian kan kwame eboa kwama metinam emano Branosin ene ebo nyuma me kwame asante di miko Facebook live. Hello one of my live so din baby akasa free. Hello. Yes, I'm going to make a city a pride. Nessa, name me. Quaquana a pride, my auntie wedding come over. Mina, let me say a quiet once and more can. A pride, yes, you was a problem. Sir, a pride town at a pride in Potama Quayana, Quantum Pumbi. Join Shane, Benyan Kumasi. By more being a children who was you on my water tell you in mind. A bit I say bon ho. Ufri Johnson Banyan Kumasi. Now if you are proud quacking Sudia Bobu. Minia, and until all the fire and says so much, and then I drive for energy. Because a quining yet. Quina say. Na, wadarumo, as Timum Famo pet a quiny mope or money, no. Motuana more mobile pen for money. Yeah, you need DC in it. DC, I can care soon. I quench the beer DC Namso. On Namso the beer. Yeah, MP, so I had it. Unim, none ya nini dinkomo ewo ye news so DC honorable Richmond Kufian Ponso Chese MP Adaroma or kunya 10 kilometers or de ba. Enti mumon payana and so sabia and so. And yes, Leno, Omo Modin. Nothing cares for black. Mo name kwaku me da se Tanyan kuma se eba aprade nenso omuhwe no munya ho adwuma maye on se kwan no se mfuturo ya use mfuturo na sa aprade ko ayi a chance ko nyanko ase kota ase mana edeni openi enu nti duana do na se odu a chance na se wo ba aprade adaba fo no bo ampe no mo de jewu we ebu omupe eno omojo otumi ka cho so ba kufu bia mejo 20 Ghana na data mutumi jan data me 9 cedis enenti adia sane kwanfu nti otumi ju 20 Ghana me na me kam chiro se minye me kokora me senye bima wanfu ampanso unya kan fe maprade enti esremo okay mate yedase 0201944485 and 0554 820910 ofreba na yedin komo omanfo so de adwenkyere airfarm says ye fro CK love we police ni e wa achim dan asene manso across ba bia woko oye workaholic man oni lie akaida lie one onso anopemi chapa Chief Peter ene Corporal Mura. Hello, good morning. Good morning. Pachodin baby akasa free. Because if you are to be asa Hey, Ejenim Boating. Ejenim Boating. Papa Ben. The village war a crown. The same thing. I didn't just quite. Contractors were boss of Blue Betty Pabel.
mfie nwɔtwe obi enu a wasi oda koko ɛwɔ hɔ ani nnuane a ɛdi fi ɔba no ɔbɛnyi kokɔ kwan no a wabɔbɔ nsɛm ama yɛ sɛ ntikɔ we pa papa nti upa chese reshaping a honorable Busompim akɔyɛ yi ɛyi mumu assembly no na MP nye bi ma mo kura da na se den MPO obi anyehu akwa na mbefa so na otum se momu kwan pa de nkyɛnsu ko otum momu kwan pa na awura wo hwɛ sɛ de nkwada pun school a acha moto tu no obef aw enemre yi akwan ko mo na nkwada nkiti efiri bɛ 8 years ekopim bɛ 12 years ɔno na mo enso tokɔ mu bɛ bi mo fa ba na nti wo visi etu omem na nti wo visi etu aba aye pempuntu no we mekusia papa okay DC ana hwɛ sɛ empotem puntu be koso ma bona mane onim na DC o si na no o me bia no o so obey bonho nsuo no amayo bonho de mutim ka kiri on de self ono me ba ko be si station amai e fa ho ehin bio o mo nchen adekodi o mba mo se obodo mi sa yo anase ye kwan o ma ya mai jese obi aba na obi je ho agura anase owi anu oko afi ye be si sensa mate medase Mesi DC she me bode de o she ni sa obo hello good morning pacho din baby akasa free okay bravo K Brako Achima Boabo unit committee member me too on pay there ejumade ugobi so mama na me fa akonya yi so fantia onyanfo honorable William Japan Kretu 2024 ono na obeji odan afi ye crisis ni Debi o chese 2024 honorable Kretu former MP odan obesan ba oba oni tia market e go see new station 25 world market you know ko command station one market so we see obaboabo asafisi school so ene ko atefa no some market no on a pre-buy on a pre-buy na the na 25 web project and OGB by so no asem local government on obey committee chairman of parliament it ban OGB e de ba odan o de ntwa no so ye nko e program no so misachia eye onyanfo controller and I pay the be kase kusi o de waduma obon de un seba bi ukohwe ansa na de wabeka isanza the station na mu neutral enya no crown beka ke besre very bit say do on ma amunka openi controller ene adwuma won anka so ye ma I for the bona baso die you bi see the 1 hour ko na beka ke besre say do on ma amunka openi controller na ontimi emeto adwuma ewo atin so do no so okay. Delegate, the Pamacho, delegate, who could you a job a year, Namusan, Tomano, Namajo, dance free or Hawaii, you won't be seeing. Medasi. Hello, good morning. Good morning. Pacho, Angwa. Hey, Angwa, Achimwenti. None of it won't can as my tongue of you. Mate yankasa no problem mate ano pe yadi nkomo bebre de na so woka ene de mba wanchi bato abam ko na de ma wanchi na so no ina o interview no say assembly man o say MPO emudian asani we no former MP na aha Osu honorable Osu Boateng Kwaku man o wadin pon tim pa obi a watira de organ na akwatira de nkuto enan asan yo abrochimem it is the next mo kanyina dem na why dey nandem oh Kwaku dai let me move here no be akase makase tia no ye wanti ade ye ni bisa o na manfo ni je wa pa no wan obi ensi ye se sama ne de se okato osan ba bi ma mesre se atanifo ni se omutuma no ma na bibi papa ni mu obetin dia bo atane mai yati yenso me dase hello good morning Good morning. Pacho din baby akasa fi wadaroma Again, because if you put down.
O town, but you're frozen. J. Okay, you want to pay. But O town, Zungo, parking our come. The rest of the was will be one of Hesua. On many Pagono, Tempia, or Mohobang. You don't tell me, almost you train of a bokra, because and Tian, good and Yagro. Inti agena say asama me kan anope wo asemi Dika so me show video na say nyen kontompo na me twa no kre you see only you train me ko John ma bi ntia ni egu park ni nchen nya park ni zoo nchen oza aso hono be bi ono nchen di onti onti o mo show no bi yebe som zo mun ji se o kakra no onyi ni damas. All right Matia Jimmy that's pa hello din baby akasa free hello odin baby akasa free Okatachi me free achima boabo. Okatachi achima boabo yenti wano pe wadaroma. Yo moni adwuma wo yema kotokumane Ghana man. Onabo osu buatin. Wa ya dwuma papa. Mia manitia. Enipa wa bo mo sponsor wo mkura no. They can every 10. Eti mesre atani manso akroso. Se wo san da biom dia. No. Nipa sei ono ba no ono ni ye die na o hwe o no ni ye die what for no mo no ano be so bo awom but so si wo wa no kra wanya mpi no we be adwuma no aboa no we be we ya no aboa no e je besre na fe so odan na ise be ja no o ma fa strong hold MPP enti don pe bia no mo yo enti afia beto ye beto no de o mo sisa mo nsa no almost some sanam control position. Omoba, Sabi, almost Sabi. If it's almost over you, Oma knew. I didn't project as the end, you know my gas was to look. I had a better moment, you know. She ever said, that Manso, across any above much as someone said, some open food to the Shabu, almost about it to my friends MPP. Roll the cracker, could I want to just say to my phone, eh? Nana ba moto no na sabi e fa so be ba na wo so okatachi o asene oti aboabo but ase asene ne aboabo na e kan potema mgidi se okọ no mo e de ne wa hunti ase o monsa san monsa me si one abo your friends saying o su buatin me ne na ya djuma o assembly pen me nu se nu si tie e ta me bona aso no wa ya de papa nyame so be boa no na de wo hwe bia nsaka e fi se djuma wo die no wọ́n ṣe ṣe wéé wọ́n àti kọ́nù qualification crowd láti ẹ̀mọ́ àwọn ọ̀bẹ sọ bọ̀ ọ̀bá bọ̀ àwọn. Ètí sọ máa ti sọ mọ̀ nsá náà sọ ma ti wá di MPP di à ìbí ẹni wọ́n bẹ yóò. Àti pápá bí ẹni wẹ̀ wá ó kọ́ kọ̀ọ̀kọ́ kúrò sọ àti development ẹ̀ kọ́ sọ lọ́ọ̀dì fáin. Yẹ school dan. Aha ebi wà yìí ebi ni bẹ̀ẹ̀bi à. Ètí bẹ̀rẹ̀ kakra mbẹ̀ kan nọ. Mati. Mati. Piao. Okatachi ezu free achima boabo ene menkoma twetwe ni ntino mantimi amfa college ni bebre. Enchasron konkoma kwabena ado. Olivia ana ejewa munamo Nelly's haircut achim asene awisa otra nana ya benkwamu na den na efe passport ko dia benkwamu awie uwie oro nsa wano wanwampo enwo na de akotena oni atwa yopo anka du kofie no akodwa na anwo enwo ni na oro kama na mianum ni krone wo nsa no so ofepa Nelly's haircut achim asene awisa otra nana ya